جه دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاوورز بینرن هجا برنامه هفت رنگ ایرو رونی دده سر هنمجار نوین چاند هنر و موزیکی از صالح دمیجر لشونا هفکاری خلقمان احمد ویجورا پیشکش دکم. زاروکه که در بدرین عفرینه لباجار رقای به دنگ خوی خوش بهره که بال کش نشان داده و لسر تورین مدیا جواکی بالا شوپینران دکشینه. مروا حیدر هیوی دکه که به چند زمان جهان استرانان ببیجه و ببه هنرمندک نافدار. رضوان بیزار سردان آویکر و او راپورت جمعه آماده کرد. به دنگك عفريني يتجي فين و أفين ميرفا دسترا دنگوي زاروكاتي لحر داري دنگ ودده ميرفا حيدر زاروكا كي 11 سالية جد دربدرين عفرينية اف بو 4 سال دست بسترامبيجية كريه كروجا إيرو دناف خلق خدا و لسر سوشيال ميديا نافدار بويا قناتي مش 10,000 بي 10,000 متابع سر انستغرام وبيرو ما حاس كر ام سر مواقع التواصل الاجتماعي جيو داس بكر مثلا مع فيسبوك كر مع يوتيوب كر واخر شيء بفتره كم سر تيك توك جديد شغلا انه تقريبا سر يوتيوب 10,500 متابعين مهانا سر فيسبوك 5,000 سر تيك توك 12,000 وعرفت نظام 14 نظام تفي شرط و مرجن در بدری لگل دجواری و زحمتیان نبون استودیوان لحریمه میروا کاربو یکمین ویدیو کلیب آخواه یه بناوه چافکل تومار بکا و کار دکه و ده پاشا روژه ده هن کلیب دن تومار بکه يعني استرام بخوا مامستا سيدا برينجاكا وشركتي اوك ميديا مرا درخص او لبخوا لتركيته ومرا موسيقى تشيكرون ماجي كوباني مع تسجيل كل جام فيديو ساز مع داري كليب تشيكر والتسجيل جي طبعا مع الشانديكر ومع كليب تشيكر ومع الشاندي جي تصوير كر جي تراثي وطبعا من جي تراثي ده حاس كرابيم لانه ازي بر تراث حزكم ومال باطم جي تراث حزكه مالباتا میروا یک کد پشتگیریا و دا رولا هری مزین دلیزن آلیکاریا و دکن دا کو استرانان بلیزه و جیرا در فتن آفرینری استرانبیجی پیدا دکن که استران فلکلوری استران کاون فلان جارنا مجرا یازده کلماله طبعا محرش یعنی شف امرو درن از و مثلا جارنا تنبیری از ورا و مالیکار جارنا مثلا گوتن استرانا از زود وقت تنبیری از که من سمع جامعه چی هی از کانم مثلا تمیز بکنم کدره جیکی داشاش دبی فلان به هوا يعني بتشنا وكده مثلا دولي كاريا ده درد كافنا طبعا صعوبات انه استديوهات ترنا فلان تشتي تسجيل ما تسجيل ترنا هم درد كافنا براو في دارو مثلا فيديوهات جوار شيء دكم تصوير دكم ان شاء الله ناسي بيتكم باشمن از بسترانه دياري ودكم میروا هنرمند زاروک تلی تمن خوی به چوکجی دوی باوری دایا که موزیک به زمان و نتویان رانوسته لوما او دخوازه به همین زمانان استرانان بیجه و ببه هنرمنده نونتوی هذه من انه اسباب دنج يعني دنج ملادجي وبكرمانجي وبعربي وبانجليزي بتركي اسباب دنج حركسكي يعني باللغات ايمان دكي يعني ازنا الكرمانجي تاني بيجم تركي بيجم انجليزي بيجم عربي بيجم نا بس كرمانجي وطبعا دخاندني داجي از دخازم بدكتور بم دكتورة نسائية
مروا و بستران جمیل هورو و عیشه شان باندور بیه هیوی دیگه که وگره عفرینه و دبنسی دارن زیتونه دا استرانان بیجه و خیال باوی خواه یکو ببه دنگ عفرینیان به پیک بینه جبو دنگ امریکا رضوان بیزار باجار رقایی صالح شیخو موزیکوان و ماموسه زمان انگلیزیش باجار کوبانیه که در سال 2015 ده لگل مالباتا خواهش بر شر سوریه بری خدا دنیمارک و لور به جه بو وی بریار دا که موزیک وکو آلاوکی بکار بینه دا که مالباتا خواه به چاندا خواه کردی و گریدایی بهیله وی سه زاروکین خواه فیری جنینا آمورین موزیکین جهه رنگ کر و کمک موزیکیا مالباتی آوا کر که بالا دانیمارکیان کشاند. جبو که ام جنیزیک و رونی بدن سربورا صالح و مالباتا وی دوی درباره دا نها او باجار اوتیغوب یه دانیمارکی بریا سکایپ بمرایه دم باش ما صالح موزیکا کردی رولک چاود هفگرتنا مالباتا تدا لیست سرجاوان که صالح سلاوه من سلاوه گرم حز کرن جتر و همو کارمند دنگ امریکا و تماشاخان یارم براستی دمک امهات نور 2014 دا نه یا سر راست بکم جبو خاطرامه موزیک جمعه بو وک آلا وک تبلیبونا جواکا دانیمارکی مخواست از وزاروک خطب و گروپه کی ای فامیلی ای مالباتی چکن که ام کانبن دریا موزیک را تبلی وجبات ببن بستران به گوتن به موسیقی وزاروک جی متبلی دبستان موزیک لوی باجاری کرن جبو که داینستاندن اکشیبه که ام کاربن ام فیری تشتی نو ببن و ام کاربن تشتی خواجی بوان ناس کرن بدن ای چاندا کردی، کلتورا کردی، زمان کردی گلگی کنسرتان ام دچنه جمعت پرسین ون کینه ون جکرن ون چه کاری دکن موزیک وچه‌های آلاوی وچنه آموری ون دجانن چنه افتشتانا گلگی جمعتن پرس کرن و برسوا وان به آواکی راست یک ام دگینی که یک ام پیسر بلندن ام دگین در دور خوا باشه ما از خواستم بورده هنه که او بکم یعنی چما موزیک و یعنی تدید یعنی موزیک بخواه روشک داهینان تدهیه نه وک هر کاری که دنه کت زاروکی خو بدار زوره یا جوان ببیشن به زوره فیر بکی موزیک تشتکی گریدان خو هستان و هیه یعنی از باورم تجی 3000 کنه و هر 3000 که تجی موزیک جنن یعنی تچوا هیچ کو اوانا کاربن به موزیک و به ویشوی ورن گریدان آنها گوتنا کمه کوبانی هيا تبيجن تري لتري دينار مورد بين راست افجي افتشتاجي اف گوتنا ما كابن من سرخه اني هان يعني اني كار مگوج بوك از کانبم زاروکان بروان به موزیک ادم از بخوا تشتگی بجنم و اوجی لما بنیرن که کاربن پیش تهرن بس دمینه من نبت دار زوره زاروک کرنا وار موسیقی او بخوا بهرمندن گلکی و جهاتی نه و پر آموران دجانن و هر سیجی به هفدارا دسترین و کومک مالباتی نل دانیمارک تنه کاوا که عمل کوبانی بون با ایمنگه هرامان دا ما مستاکی گلکی هیجیا ناوی مصطفى شیخ و اوش بسمام ما بو او یا بخواه کمان دجانه او یا ما مستقی کر گلک شاگرتی وی لپایمانگه چه بون دنگهک جزارو کارا چه بو من دیگ بالا خدایی که زاروک گلکی بهرمندن گرک تشتک جوان را چه به لوی ولاتی گاوا کامات نورجی مخصنا دبستان موسیقی
بخوا پیش دا چون و دریا موزیک را تبلی جوات بون زمان کردی فیر بون هلبست آزبره کرن ستران آزبره کرن افتشتانا گشکی نکم من بدار زوره کریه الجم وان تشت گلکی هنه و بلکی جمع بیترن هناجی بس از بوار بوم آلیکار من تشنا البخاء او جنجهت او كشو هوا جوان را آماده کر دیاره ما مثل صالح پرسه کدن دوی درباره دا یعنی بزانن اف یعنی رواندا کرد لوان ولاتان او ولات دنیای تفدا جی رواندا که بخوازه تفلی و جواکی ببه هدی چاندا خو هنکی جبیر دکه یان جی دور دکه و بخوازی نخوازی جبر کو سیستمک لوان ولاتان هيا کو دهله همی ام بیجن چاند دن دناف خدا و حوینه ایت بهتر ترسا ج ام بیجن تبلیغونا و جواکی و حلاندنا چاندا کردی بو یان جی تا پلانک هبو کت موزیکا کردی به خلکی و ولاتانا بدین آس کردن نه براستی اویا هنکی چکی زلالی پیگرگه گلک لور هنه ناو پنابری کهاتی و ولاتان ترساوان هد بی او رژیمی ور او نظامی بداره زاروک مج جمع دبن یعنی جمع دستینن او بخوان نولوه از دبینم که زاروک وک جده و باوان را وک پلک سپیه او پلی سپی باو ده کانن هر تشتی لسر بنویسینن وک او دخوازن اگر لماله یعنی ام ببیجن کلتور و چاندا کردی هبه و زاروک خدا افتشتانه بچینی و هرن تبلی بنو و تجینا ترسی و تی بخوازید دریا زاروکان را دریا موزیک را یان دریا زمان را یان ای تشتیدن تی کانه به چاند و هنر خواه کردی به در دور خواه ناس کرم بدیه اویا جی یک جه تشتی هانه که از جه ناترسم جبر که از دزانم زاروک من به کردایتی خدا به کردایتی خدا گلک گریداینه زمان چاند کلتور ولو خیزین سورن دمالا مده که ام به کلتور و چاند خواه یعنی بالا خواه ندنیکین بله داره دا ام وقتی که دچن کنسرت که یا جمع دانمارکیان حز دکن لما گداری کن حز دکن لچان دا ما گداری کن جی سر بلندین افجی تشتا یعنی ام خوازن که گلکی باوده یعنی گه بدنا زاروک خواه دریا چان دا کردی را ریا هنر کردی را ریا تشتی که کالبن زاروک بوانگینن به در دور خواه گین و خوان دانکن دویج واقع بله ما ام دزانین که موزیک ام ببیجن زمانی که ناونتویه جهان تفداد کاره جهفدته بگیه بریا موزیکه لی فرقد ناوینا موزیکا کردی ام ببیجن استرانبیجیا کردی و موزیکا اوروپی دا فرقه که مزنه تباش زانی یعنی اوروپی بهتر دخوازن لموزیک گهداری بکن لی کرد بهتر پالا خودن سر گوتنان یعنی گوتنان ام ببیجن استرانان جبو که یعنی هست بهتر بگهن او موزیکا تنه موزیک دناف کردان ده هنه کی کم اگر ام نبین تنه هون دوی درباری ده چقدر زحمتیه دبینن که خو بگینن اوروپیان بریا ام بیجن زمان کردی که او جیتی ناگهن نها گاوه که ام دچن کنسرت که ام چت کن ام دخوازن موزیک بیتری گوتنامه ام ویتشتی بالا خود دنه کی هجار تشت نه هنه جی وقت که ام مقام راست یان بیات یان کام تشتکی روجلاتی لیدخن اونا دحسبینن دحسن که افتشتا هنکی شاشی کتی نوته موسیقیه پشت را ام گفتگو کن سرباتشتانا و ماموسته موسیقی جی دبستان موسیقی جی افتشتانا زان او ربی هانا که نوته ربليت كذن او تشتانا جي لجماعتنا بس ام قاصد دكاربن كو موسيقى خبوان ناس كرم فرستران هنا اما ورقران ديا وهنك جي هنك ستران هنا ما تبليها بكريا او بيردي ما ميكس شي كريا يعني بارجاك بكردي
یا پارچه دنجی به دانمارکی ماورگران دی دانمارکیه جبو کو کانبن بمرا آلی کار بن کو مرا بسترین جاره مرا بسترین گله کی د کورال ودره هنا زاروک جی بوان را آلی کارن چون بوان را ستران کردی وان فیر دکن و جوان را واردگرینن و تبجی دسترین بله ما مستم يعني هون جد كارن بهتر بالا خبدن جبو كجوا شاشتي نگن نبيشن ون دركتن در و ينوتانا ود كارن ان كرديين وك ام بيجن مقام كرد نهاوند حجاز اوين كرب تون تنا نشخوا موزيكا روجلاتيجي بوان في رب توني بنافو دنگه از بهوی من براستی که ام درش بکن مجارا موزیک و گریدانا مالباتی به موزیک و نزیک بونا هف هنکی مجاره که برفره خوزیم بهتر دم هوا لدم برنامه تنه تیرا ویدی که ام هیویا سرکفتن اشتا و مالباتا تر دخوازن و ببینید ناف خیر و خوشیه ده. ده چارچوبه هفته آشتی و ژیانا هف بش ده هجمارک هنرمندین حلبچه سمپوزیوم هنر آشتی لدار خست وان به تابلوین خو انجام شر پیشکش کرن و آنی زمان کو ایرو جهر دمک بهتر لجیهان بانگا جبو آشتی پیوسته. فرحان هورامانی راپورت که پری راستقینه بکار بینم. ڕۆخسار باسی تابلۆکەیم بۆ دەکات کە لە سیمپۆزیۆمی هونەری ئاشتیدا نمایشی کردووە. ئەو دەڵێ دۆخی هەرێمی کوردستانم خستووەتە ڕوو داوام کردووە ئاشتی جێگەی جەنگ بگرێتەوە. تابلۆکی من بەس لەوە ئاکات کە ڕەنگی ڕەشم بۆ ئەو بەکارهێناوە کە گزارش لەوە ئەکات ئەو ناخۆش و استراتیژی کە ڕوو لە هەرێمی کوردستان و هەموو جیهانی کردو و ڕەنگی تریشم بەکارهێناوە پڕی کۆتریشم بەکارهێناوە وەکو ئاشتی و ڕەنگی سپیش بە هەمان شێوە لە ئێستاە ئەو ناخۆشیێکی زۆر کە ڕووی لە هەرێمی کوردستان و هەموو جیهان کردووە ئێمە تەنها بۆ ئاماژەمان پێ کردووە بەڕنگ. هونەرمەندێک دەڵێ فاسیلی کە هونەرمەندێکی ڕووسیە لە تابلۆیەکدا بە ناوی ئاپۆڕای جەنگ کە هێندە قاڵبوو بوویەوە لە جەنگ و دەرهاویشتەکانی وێنەکانی قەدەغە کران مەترسی هەبوو سەربازەکان نەچنە جەنگەکانەوە. هونەر لەم ڕێگەوە دەتوانێت ئاشتی بەرقەرار بکات و ڕێگە بگرێت لە جەنگەکان. هونەرمەند زۆر بوون کە ئیشان لەسەر بابەتانە کردووە بۆ نمونە هونەرمەند فاسیلی هونەرمەندێکی ڕووسیە کە لە ساڵی 1966 هەستا بە دروستکردنی تابلۆیەک بە ناوی ئاپۆڕای جەنگ کە ئەمە وای کرد هونەرمەند زیاتر چڕ بێتەوە و ینی بە قوڵی بچێتە ناو بابەتەکەەوە زۆربەی ئیشەکانی تایبەت کرد بە جەنگەوە تاوای لەو بۆ ئەوەی زیاتر پەیامەکەی بگەێنێت خۆی بوو بە کارکتەرێکی ناو جەنگ زۆر جاریش برینار بووە بۆ ئەوەی بتوانێت بە تەواوی ئەوەی کە هەیە بتوانێت لە تابلۆیەکە پیشانی بە فەیسەکە دروست نەکراوە. هونەرمەندێکی دیکە لە تابلۆکەیدا ئەوەی نمایش کردووە مرۆڤەکان وەک بووکەڵەیەکیان لێکراوە دۆخەکە هەر جۆرێک بێت بەو بارەدا دەبرێن بۆیە پێویستە پێکەوە ژیان و ئاشتی بکرێتە ئەگەرێکی حتمی. ئێمە هەمیشە بووکەڵەیەکین بەکارەهێنرین ئەگەر ئەو کەشە بە هەر ئاڕاستەیەکا بڕوا جەنگ بێت خۆش بێ هەرچی بێت ئێمە ئەوە نین کە ئێمە ئەمانوێت ئێمە دروستکراوێکین و بەکارهێنرین. پەیامی تابلۆکەی منیش ئەوەیە هیوادارم پەیامەکەمان گەشت بێت هیوادارین ئەم شتانی کە ئێمە ئەمانوێ بگۆڕێت. تابلۆکانی سیمپۆزیۆمەکە زۆرینەیان دۆخی ئاشتی و پێکەوە ژیانیان بە ڕەنگە جیاوازەکان وێنا کردبوو جەنگ و تراژیدیای جەنگیشیان بە جۆرێک وێنا کردبوو کە هەمووان زەرەرمەندی جەنگن بۆیە تێکۆشان بۆ ئاشتی و پێکەوە ژیان پەیامی سەرەکی ئەوان بوو. فەرحان هەورامانی دەنگی ئەمریکا هەڵەبجە. شانۆیا بۆ کوردیە دەرهێنەر نویسکار و شانۆگەر کەمال ئۆرگن دە 26مین فەستیڤاڵە شانۆیا ناونەتەویە ئەنقەرێدا هاتە نیشاندان. ئەف دەمەکە ئۆرگن لیستێکین یەکەسی و دووکەسی تینە سەر دکێ و فەلسەفە دناو بەرهەمێن ویدا جەهەکی باڵکێش دیگرە. کام بە هەڤرا راپۆرتا ئەیوب دەمیر ببینن.
Performansa bi Kurdî ya derhêner nivîskar û lîstikvan Kemal Orgun di nav 26-mîn Festîvala Şanoya Navnetewî ya Enqerê de hate nîşandayîn. Kemal Orgun Kurdekî bajarê Çewlikê ye. Ew di sala 1909 da dest bi şano dike. Lê gava navenda çanda Mezopotamya neçeme vedibe di sala 1991 da jî li vê derê karê şanoyê dide berdewam kirin. Orgun di bin şanoya nar performans da eva demeke ku lîstikên yek kesî û du kesî dike ser dîkê. Lê di nav berhemê wî da felsefe ciyekî balkêş digire. Lîstika du xençer jî yek jivan e. Lîstika me du xençer li ser du dualizmê diherike. Dualizma du xençeran e. Yek xençera ji qenciyê ye, yek jî xençera ji nebaşiyê ye, xirabiyê ye. û du xençer li ser çemekî dibin çinga heyvê de di nav şer de ne. Ev lîstik dîroka mirovahiyê bi staylekî felsefî di nû da dide jiyandin. Melek Fincan di vê lîstikê da peykereka jin ya 10,000 salî ye. Li ser wê di nav 10,000 salan da çi qewmiyê tê vegotin. Oyunun içerisinde biraz insanlığı aldık açıkçası. Bir politik görüşten yanı sıra... Em divê lîstikê de li ser dîroka mirovahiyê disekinin. Me nexist ku bestene nêrîneke politik derkeve pêş. Di nav dîroka 10,000 salan de mirovahiyê çi kiriye, an jî çi nekiriye em bersîvan van tiştan digerin. Li ev lêgirina me ji bizarekî felsefî dertkeve pêş. Li wan kuçe, kolan û bajarên wan daha digerin. Ne tenê kuçe, kolan û bajar. Du xençer di hêla estetik va tragedya û komedyayê di hêla raman da jî felsefe û jiyanê tîne ziman. Kemal Orgun di vê performansê da behsa çi dike bila bike? Ew peyama xwe li ser felsefê saz dike. Lîstika me jî elbet xwedî mesaj bû. Mesaja wê ya herî giring jî ew bû ku qencî û xerabî her tim di nav şer de ye, ger qencî li ber xwe bide, dikare ji vî şerî bi serfirazî derkeve. Bêyîtê keçikekî gazên dikir. Te çima dixwastî bi çêwê kiçê? Bêyîtê dayîkekî gazên dikir. Aksiyona lîstikvanan û aksiyona qisedanê wan di vê performansê da wek du birayê cêwî ji hev ve naqetin. Ev dualite an jî diyaletik, wek reş û spî, xirabî û başî bi şiklekî du xençer li ser temaşevanan bandor vedide. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere. بهتری 150 جن و کچن پنابر و میواندارن وان به داهنان و برهمن خوین دستین لباجار هولیر بشداری پیشانگاه دست زیرین بون. پیشانگاه دروجا شانزدان یا هلمتا تکوشینا دجی هر جور تندیا لسر جن و کچان دا هات وکرن و دروجان بردوام کر. راپورتا دیار جمال آگاهیم بهتر هنه. ژنان و کچانی ئاوارە و پەنابەر و خانەخێ هەریەکەیان با کۆمەڵی کارە و بەشداریان لە پێشانگای دەستی زێڕین لە هەولێر کردووە چ تابلو شێوەکاری بێت یا خودکاری دەستی جۆرە و جۆر دلین کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتەوەی کێکە لە بەشدار بووان ئەو چەند ساڵێکە بژێوی ژیانی خۆی بەم کارە دەستیانەی دەردەکات و دەیەوێت لە داهاتوودا کار لە سەر دروستکردنی مۆمیش بکات. دلین کچی بدە تەواان با بڵێن نە زۆر یعنی کەمەنداوە بەس لە قسەکردنەکەی زۆر باش نییە بەس کە حەزی خۆی و هیوایەتی کاری دەست زۆر حەزی دەکات بەردەوامە لەسەر دروستکردنی زۆر چەندان شتی جوان و ڕێک ئەوانەی کاری دەست دەکەن جیهانش تایبەتیان هەیە بە تایبەتی دلین زۆر زۆر سەرقاڵی کاری دەستە زۆر بەخێرات زیاتر لە 150 کچ و ژن بەشدار بوون هەمووشیان ویستیان ئەوە بە خەڵکی بڵێن بەڵێ ئێمەش دەتوانین
شان بەشانی پیاوان کار بکەین و بژێوی خۆمان دابین بکەین. هەر لە نێو پێشەنگاکە کۆمەڵێک چالاکی بەڕێوە چوون کە دژ بە تونند و تیژی ژنان و کچان بوون و بە دەستەکانیان وتیان تونند و تیژی ڕابکەین. خەڵکی ڕۆژهەڵاتن ئەو پێشانگایە بە بۆنەی تونند و تیژی بەرامبەر ژنان دانراوە و بۆ من جێ شانازەیە کە لێرم کە نیشان بدەین ئەمن وەک تەواوی ژنانی ئێرە تواناییان هەیە وە دەتوانن لەسەر پێی خۆیان بن. ئەو بەشدار بووانە پەنابەرن ئاوارە ناهوە هەروەها خەڵکی خۆجێشن هەدەفمان لێرش بریتە لە کۆکردنەوەی ئەو خاتونانە بۆی بتوانن بڵێن وەکو کۆمەڵگەیەکی جوان و بچکۆڵا و هەماهەنگی بەیەکەوە دروست بکرێتن. کاری دەستەکانیان جیاوازە هەیە نیگارکێشی ئەکات و هەیە بەرهەمی خۆماڵی دروست دەکاتن هەیە بەرهەمی خۆماڵی مەبەستمەوە کە هەیە سابوون دروست دەکات هەیە بۆ نمونە مۆم و شوت دروست دەکات و زۆر بەرهەمی جیاوازتر هەیە دەتوانن لەم پێشانگە بۆ خۆیان پرۆژەی بچوک بچوک بیکەنەوە بۆ خۆیان بتوانن لەسەر پێگاکانی بوەستن. ئەم پێشەنگایە لە هەڵمەتی 16 ڕۆژەی بەرەنگاربوونەوەی شێوازەکانی توندوتیژی بەرامبەر بە ژنان و کچان کرایەوە و ماوەی 2 ڕۆژی خایاند. کارەکانی هێندە سەرنجی هاوڵاتیانیان ڕادەکێشا خەڵکانێکی زۆر ڕۆیان لە کڕینیان کرد و ئەوەش بوو بە سەرچاوێکی باشی داهات بۆ بەشداربووان. دیارجەمال بۆ دەنگی ئەمریکا هەولێر. سالۆنا شارەداریە ستۆکهۆلمێ ji bo pîrozkirina Festîvala Ronahiyê ya hefteya Nobelê hat ronîkirin. Berhema hunerî dîrok di Ronahiyê de ku li ser dîwarê avahiyê hat pêşandan rêzgirtineke ji dîroka bajêr re û ew sedsaliya salonê û girêdana wê ya dirêj bi xelata Nobelê re pîroz dike. Bi van ronahiyên ciwan em digihin dawiya heftreng ya vê hefteyê te careke din hemî dem û rojên we geş û ronahî bin.